Remake up the archery come die powing. Manipur Rod Marat Kapoki separate nation Pokavai reader we ain't ramping Hiragasana the CM na Kahangni Makamia shock hire. Mobile internet Makami Wivang and some Natanda Gupung districts the agitation Hapokaira. Lake Yang Thor, add the Tangkhul Express with Pau Chungsangla Jajo in a Pami delay, Pau may sign Nanangumsa. Kuki Mayte, Rod Marat Kapoki, separate nation Pokvai, reader we ain't a ramping Hiragasana, the CM Biren Hanghira. Times of India with Bhabesh Sharmali, Manipur CM and Brent Singh the Gang, Aji we wrote Kamarati shortcut with War on Drugs, Indian Forest Act 1927 implementation, Kala illegal immigrants, Pagushok we, Tichangli Rakashok Sa Salala, Ngalay, Natay Kwikavai, Ningrin, Rod Kamarati, reader we ain't a Ningrin Sahigasana. May Tari Kutumtang, Haugapok, Rod Kamarati, illegal immigrants na, Kotom Kami, Kachigata Hills we group na, Haugapok na that Biren Hang. Rod Kamarachi, Chingrig High rally we amingana, Naran High Gasana. Maitena ST demand Gasawi aina Maning Manada CM Hang Sanga. Separate administration Kapo MLAs Tara Chipping Chimang na Glashes Chili, Gagotomka, Mizoram Gata, Kongnai States la Zangmarau Kala the TOI Paumina Kang Handi, CM Nangahan Gaga, Achiwi Hili, Mizo Pashi Zanga, that Mapaning Mana, Ka Mizoram Chief Minister Pu, Zoram Tanga Zangda Katana Kaikana, political Pekar Wivang Kika, Hangahai, Kalena, the Biren Hang. Ngareng rock the Kalay, Jajo Kanishi, Nasan Nasakavai, Kisara the Kanghandi CM the Gang, Shorkana Chan Nazek. Kuika Pokairaka, Chan Gazekji, Manipur Integrity, Renu, illegal settlers, Muram Renu, Kala Poppy, Sakashimandi, Masadzimara, the Biren Hangsanga. Chur Chan Purina Kang Pop Yui, Mina, Manipur Police, Li Mushit Sangma, La Tampak, Mina, Central Forces, Li Mushit Kasanghi, Kata, the Rakashok Kalada, Kanghandi, Biren Gahang, Security Forces, Ping the Saran Saya, Atumui Integrity Li question Malay Mana Chihira. State Rod Marat Kapoki separate nation Pokavai Ridewi Aina Ramping Hiragasana the CM Birena Kahang Chili Indigenous Tribal Leaders Forum ITLF na Makamya Pong Shokhaira. Shokhai Chitwig Hai Zingum Mamangli Tribal Sky Kiwi Group na Ngaran Hiragasana. Chisigija Tribal Now Taraka Kiwiwang Sazira La Tribal Pumli Pan Kasa Maitei Kiwiwang Kan Shokra Kalagaji Kanghan Sada Community Kajipana Kangaran Kajipana Makangaran Kala the Indigenous Tribal Leaders Forum na Hangsanga. CM we War on Drugs Indian Forest Act 1927 implement Kasakala CM we illegal immigrants Hang the psychology Gugi Zo tribal say no Gugi Zo Pumli target Kasana the forum China Birendi Magapen Pongshoka. Manipur Shorkar na mobile internet Makamiwang and some Natanda Kapung districts li agitation Hapokaira. And some the protests Kangavali Gahang internet Chihomi Kavai Pora Shumlala Matei Kamiwang Atum the Shorkar office Pumli Maringapa Makamaya Vajitera. Agitation GRJ na Akamasara, All Naga Students Association Manipur na Agitation Katanji, Internet Jihomi Kawai Kapoy ng Soda, Manipur Government College Assistants, Professors Pingwe interview result Jitami Kawai Kapona. Atum we interview G 2021 P Gajang Sanghai Ari Enatan that result Mamirangajina. Haugapogli Shorkar office Pumli agitate Basara Kalachili, Mahang Sangaga, Hankamay Sahara and Sam the Hang Matin Hire. Yarina Sambangran Kuitumi Gahai Internet Baram Shorkarli Nakau Lala Matei Kamihi Sanghai Kala State Shorkarno office ultimately Lila Kayamishitura Chief Minister the Internet Masangla Jihomi Haurada Tuimi Ghai Tila Mung Shok Tura and Sam the Shorkar Otsakli Magaben Pong Shoka. And some the agitation Kang Hochili Tangkhul Katam now Saklong the Lakatom Chaura Chihira. Agitation Sagi Jihi Yariwi Mashun Wang Sa to the Shorkar employees Zaina Yarina Kagatomilu the Saklong Chinanga Kaudale. Shorkar employees being the Rio Quida Sababa Gachi Saklong na Hang Sadang Han Karakala Kashok Shokchi Shorkar na Pungra the Dikes na Hang Mutin Mihaira. Northeast States Kaikali Sipan Zingrot Zakshi Kikaji Yellow Alert Mihaira. Ragra Tarik Magada Taruktang Tongyang Ungapai Taikuida India Meteorological Department and Manipur and some
Manipur, Assam, Meghalaya, Nagaland, Kala Tripura wivang yellow alert mishoka. Sipanji Bay of Bengal we ene hishong Tongyang Ungshung Mangra da IMD na hang. Sega Road naumay gagap or short case we ene Bharatiya Janata Party Yuva Morja BJYM we former president ni police na tukui haira. BJYM former president Manohar Mayum Barish Sharmali Imphal police team na tukui da Matang district magistrate li kui kavana. Barish ling soda case chiwe na tukui gahai ping lizimik sho tharuk thang wivang police custody mi haira. Ajahon tarik thada mati thangaya Imphal West Khwairakpam Laikai Sega Roadli Bobo goho akhawi shimli zakmai magthai ping razang da boboli tukui kawai kasana. Chili tangnau ping na kham kawai sada zakmai magthai ping jina naumai kap kushok na. Ocho chili mi phanga sadzawa boboli tukui ngsak kawai kudlai kasing mi wakang sak chili Barish Sharma wi pang zanga da hang da khalaina. Itum na thai pai ocho chiwi JSC na kahang taga boboy na Barish wa alungli maring pa shok hai mong na. Reader bobo na social media li comment ka sa agawe na hagapok kachi. Ka comment maramchi bobo na thermi haira kachi lahang. Barish witung ni Arms Act violation of curfew criminal intimidation kala attempted murder with charges per haidale. Ocho chili zanga kachi mi katay pangali la police na tukui haira. Sega Road naumay gagap ocho chok hai tili masang la uripok shong la naumay kasingwi rod kamarat shok li haira. Imphal naumay ngashan hen haira kajiwi ninka kashak pong shok da Imphal West uripok sorbam tingjel shinausan na protest pam haira. Ahan tem Ritesh ko akali kapsat kawai kasala shokha wadak kayo na chili thakta tukui kawai la tanti miran mi kawai po haira. Ritesh li agwili sadza hauda saklak ay nang hadalay da hanga. Protest chi CDS ay na apunba nupilup uripok sorbum tinggel na makok kamina. Protest kasana anwa kahang Ritesh wi ngasota akashi mi gati layda chiwiwang kawali takelambam tipu goho akana naumay ay na gagap na. Ocho ti tarik magangaya pung tara makayli kashok na. Kana magshagala mathada mashakarer ping wiwang pa kawai ningrin lungli Manipur na World Deaf Day mayon haira. Gazip chi Ear and Hearing Care for All Kajituikui as in the National Program for Prevention and Control of Deafness NPPCT and the Directorate of Health Services Manipur na Mukok Kamina. Rani Jaya Glass di Grande Jingmerong di Kwikaya. Manipur Health Minister Sabam Ranjan na kahang kanamag shopping li mayang kay palungmara atum la yari siyang chili zangshap kawai paning mi palungi kachina. Mig magatay ping na mig chandra kasang tada kanamag shopping na hearing aid kasang li kaya kawai malay manada Dr. Ranjan na kazum sanga. Atum pingwiwang Dr. na yang sang mikpai tara kalaya nganui laga ava na mathada screening sakami dakar sai kala hearing aid shichinda Oktui kapaina the doctor jina hangsanga. Kana magsha la kangazan pingli mayang karingla atumli ngajon mi kangai ningai zangkawai ya really awareness kamila dargar saya gajihi hangsanga. Social welfare na lang ngajon mi the hearing aid yaumira the gazip chili hang. Rani Chili Health Services Director Dr. K.S. Sashi Kumar State Mission Director Dr. Samurjit Nungombam RIMS with Department of Otorhinolaryngology we had Dr. T.S. Sudhi Ranjan Kala Janims with Department of Otorhinolaryngology we had Dr. Dageshwar Atumla Vazanga. Ladluidachi we come daya pauping. Manipur Rod Marat Kapoki Separate Nation Pokavai Rida we ain at ramping Hiragasana the CM na Kahang ni Makamia Shok Hira. Mobile internet makami wibang ensam natanda gupung districts the agitation hapokaira. Aji wi pau hian ang changhaira ngana dak la indum zai ko reli khamahaya zimik shong sa serano.